Armtræk herover. Okay, så kom. Hofte er med, hofte er med. Anden arm arbejder, Ralle. Anden arm, kom. Uzonen. Lille pres ud. Hofte er med. Yes, Rasmus, anden arm skal arbejde mere. Winner on mat 3 is red wrestler Anthony Nitzner, PSV Rostock, Germany. Next match on mat 3, match 91, Mads Hansen Nakskov mod Ditlev Lausen, Hold presset. Pres med ben. og det var madras 3. Og igen. Løft ham. Løft. Next match on mat 1 is 92. Was he control? Kutsara, BK Viking mod